Ni kedok emta 20 kilo emta sengai khat new terik beri benrong arah hajar ratusan na benta ki perok lawan ni la tiak biang masih perok lawan ro kiawan ni pupuk ni kedok ni cek pupuk kat bermit te keladak hi Hancurnya, halus, dan hancurnya. Lewat nih, dah, mulai. Bagian tu ada pihak taki perlok rawan kena konfai hawan deme karban lit speed telayo hai bang facial full sungai nih sudah sungai tak saya kedok terkedai mah tuan tar kedai mah tuan besar kedai mah kedok teh lewat naik pesatan nomor kedok kadang kami ada isu mau perlu kawan. Next video.